Mentakas ni, kinong yalam cang kesurupat ba kebriu hunyotram, kilawan panyakendu yu menteri rang ba kejela, banyakran yu put usam caki ke artli kishinong. Kilapan pauru, bau menteri rang ba kejela ulapan pau, bau uncim kia lor kenik pentah. Tikeji kendu jungi badi Chief Minister Kotat Sangma Madagaski hargar keji kendu langi ba batedor lingdo iberi Cabinet Minister ngilai keren ngilai tai sebang gini kijinge jungi pai ba prodo personam kijingi kikun kikse ujung nyudrep kamangisip karpang kibai kendu ye kijinge kiba harukom kiba syong apa ki border area kaba Madagaski ngi keren bitik tang ye ki interstate border kabumut ka Meghalaya bat ka asa de hane ngilai sim ye ki south sandali ki benda kaba ni kong ngilai discuss ye ka block 1 area kaba aring ngilai discuss ye block 2 kaba lai ngi sim bitik ki than khana para kaba hap ko hima melem kaba song ngi sim ka tai ka than kaba hap ka nowa motomor kaba hap ko ka soyong lingdo menchwa bahap ko hima soyong ngisi mi tai kendiat ke bahap ju hima nong klau il poisi ki thani langpi bat ki to ki wede ki area bat ki benda dia hani ke ji keren ke belong positif ha ngi i ke jing long ma ke jing ka ba kalong ke belong serious ba ke jing respond ke jong CM merengkat bat ke kabinet kumba CM lapan pau bangi don ye ke jing german ke ba hang ni ngi keren nak bata ka permanent solution kamangila bodong ka permanent settlement bangin wengno ya gijing sirta sendon kenang bagi beliau bicungi ke besyong hang taki benda kini yo ya gijing syong suk syong sai la re hono no ko kuma kalau mental mangilang ila ke jongki khmat ka ilaka labang nong pelut kamanadon nadu kisnam archar kadang don la jong doloi lengba kacing aisana juga Genty Hills Autonomous District Council hari susi benong ba mata kalau dulu ngilai keren ya kan ikementaro baladong kabala mana kalian cung sorkar kan ya lengba kono kelenti bat reinstate yang berrab yang iya kan hima sa sisin pat iya kan hima ka balajano ka ba ngikot ketika labang nong pelot ka ba ar kolong ba iya ka hima no amotumur bangi kerpat yang sukar ban walk out kat balak kloi ban reinstate yang berrab yang no ya yau sidar jong ka hima ka bahap hapo ka hima soyong bolok si keta mat gibun ki benda nang thegla go bat ka balai kalong ba ban pen pai pede ki benda jong galang pi ki benda jong ki wei pede ki benda jong ka jala ka jongi bat kendiat ka don ka benda ka bahap chete ki po chapo thai arita chera ngilai keren ru de ba ngilalap la jong ka khamat ki breu jongi hangte ki myo wa de khawration kimio wat ye kini ka scheme NREGA kamayo ka scheme shis pas ni kim don ye ka jing sumar ki helgar ki PHC bar kum ta kim don ek school ka babyang kim don ke surok babyang ka ba kham so si chu kolom pade hang ta kolom ba na ka daw ba ki snong jungi hang to kolom rit pa ki don ke jing sim kabu ha ka pol election ka don ka political pressure na kaliang jongki political party banda kalian jongki wei pada candidate ke basu si susu hanur lomba kilek ban berngem ban bersip ban le dah kan nur ko ban penting ban sme ki tang ban pen kongu kat ke ke mam ki kiman apa ar kolong dan sak ki wei pada ki kenhon ki bisim kebu dan ki ba akum ki kenhon sengleno dan ki ba akum kinhon shana pisang ki takat ke bangi ong bandawai ki ban show bandat ki bandawai ki cingthung bandawai yang khau ke babat kum ta de kene ngene keren bak sarkar ke ban work out katba kene ka proses ban warna ya ke permanent solution bat ka asam kadang ya ai bagani ka hok long briu man briu kombal pun ko bor daka konstitution jonggri India kite ki briu jungi ki posyong hang tairu kin yo no la ka jong hok ba kimdai ban sya pressure kimdai sya ibeng kimdai bersyak syok, kimdai bersyak dat, kimdai bersyak penting bersmit. Ai bakon ngan gecing klik nak kalian ke sorkar. Bat bikin yo ya gecing syok syong sain bat kom dah. Kene gecing keren kebangi lai keren. Marhani kendiat ngila ladangi pe ngila ai ke detail parok bat siam. Don ki dokumen kebangi la ai syok siam. Syak sorkar bat nginang ai nak por syak por. Nomor nginang ye tre kenang pa kisah tar kisabut parok bagi dan. Pe kene gila dan kali ai ketu kena teli tamangi pelak ban lu melang rohat ngina ai tring ngina ai wat hadu ba kanda biang pura nang ba ji keren bat ke sarkar lan bat ke sarkar asam lan bat ke central government kan long dak ti ke badai om dei de sing snam
Omri de kecing yo ya dat Henry ai de leti ke bas dei da kai ba pension nong rim kat kum ke de kecing yo jungi ya la jong ka state ya la jong ka sorga chala bat kum chu bat ki wei bat de documents ke bangin sayo bat ngikir men ba da kecing treasury tom lang da kecing snok dilang kelong siap thau jong jong de sa ka wei ni bo ya kecing ker pat paru ne lagi jong sur pai ba naro ki por ki snap ke bangi ni dangrin ngena lesko ngele yo sko lem bakila patai kubor ngele sko man ke nasan election ya kecing Yukini issue, dia teng kalau perlu emotion yo pai bah. Pada Henry bersusi kalau bahado tak gini kisni kacu issue. Dia nak tahu ni kerpat ya parah gini sosial. Sim bagini issue kapakia. Sim bagini issue kadai kapak bat kapasisha bah ngin kerana kecing pelong politik ya kadai kau. Ngin kerana kene kinong sosial ki bodal laga jong kejimut kin ai ke feedback siap sorkar gin thok lini wan mi siap mat ngini kerana. Leni kun huan seng balang bat kun huan teriman sang bahaba kin nong sensar sinong kin nong sensar rima kini bandan ke jingmat ke baskam bat kini ban yang skam hala ko hok bat hangta rengkat kisaki sebut ko biang mot lengba ita man ka jingi lang baro klam dan kono cicim kebu dalam arten yang ni kecike ngila pat panora sasi sepan dekene ke dikaba nagalem jingi kum kusur pa ngi kerpat ya sarkar bat kum jungi kerpat ya boro ki prasinong prathawi ki pro pas nang jungi kanang ba ka jaj bade jungi sasi sepat kanron hab deng jingi so kham ta be ki te ki pala cuma naru kapor ngi yo yak stirut hadu menta begini yo no ila jong jingi so de kum sepat ke mau sakan dia so bangat pun kot kat kum ke record ke bangi yo naru kisnam kat kana ispa sanpui sanpo ter hadu menta kisni imat om dunasyo ya jar lais pa teli kisnong ki kham he bat khamrin keba hapo kabri hunyo trap hapo ki cm hapo ki daloi ki laka ki bapet hakpon maswa menta kadon no hak thup chung chi yang chia lene ladon ko omba klesya kulun no hak sambat kumta dan ta daw yiki ni benta ngi ha ching start jong sarkar rangkar ke chin lang chung pai ba klam artatin lada kawan hantik bobiang lesing nyo biang yela jong hok sa si sen pat ba ka ching sup hi yeng pro pas nam jungi kanwan nang ni syakmat dak ba hakit imam dengan ching syok so kayak gini dokumen surat apa kidon kini ki sanat ke ba Aisyah doloi chung kalbang nong pulut miswa kadon kepala ai sikir mak snong kidon hang ni la ai katu ka diteli snong bat kum kyo ke cing bu mau nurim bat hang ni la dolang ba kadur ya kadur ke ba kabalang presbyterian kabalang student nang tai no pemujian kaple yo mau nurim chung ke cing tap new san snem gujungah pe naru snap kar kendalai punya ada sekar kadap new san snem la ple da I pastor HP lagian pastor in charge banyak ni kila ple ka ar punya tarik jong wakas arjar khat ar pe kan ngil bolang ban pensisia bahang teh hi kedai ki cegah bosong masak lagi beriu ki jongi sih ka bedai bat kepada risiko te hab reng jo kejikran kabalane aku bar khomina di ai te usim ki suggestion ki jingi bon sara sa kabinet kum banyak jimot bon sara spok assembly ti kita ke dikijika jimot ki jingi kaban kong kabang ibu akhmat kalong balapun kupno ketei ka jimpen tip jong sarkar naduk snem arhajar khat ar khat lai bagi don kumba kharaf di kisnong ki bahan don ji kajia tene kali yang ji kum kusur pe ba ibu ke jingger pat ustaz belong kepala ke depan belakang white banra banbu ikne ke website jongka government bekerja ki ai kita ki khat di kisnong nomor kum bakalong mentah ni ngitip batang hablok wan kidan kumalai poetry kisnong ki bahap pokok kalabang nong pelot delo sosial kini ki live poetry kisnong ki kan topik light likira gerak ke bengkong ke deka labang ke bahar dengan nong pelot ke balai dengan nong jeram hapo kini live poetry kisnong kidan kembasi pohojan terus pak khat pra kinong song haba komta longi kwa banyo ai siksa tengi labu ke jigar par semesta bos baban ai ke siksa ini kenang ba angin isa ba kebentak ke baar ke ba ngi keren beli ai jimur ro so semesta unta long udai ban belong tak ke special session ban town ke me clear lan boundary committee kabupaten top chairman nadu ribani unstar vice chairman bagi kinong ke kamo fair nya jimur to ban top ikisi am ni district council nang tan kaliang jo hima mla ban len klam ke hima da seki kot
pata kan dulir kan kham siam jing karir ngai jimut ban kan thup bun tu ti nong kit kam ha jong hapo ka tu komiti ti kata ka di benta ke bangi pasat jimut so sim star ha ka bedai ban kan komiti tikat pempat la ban pen baik ni putusam ubala sok kerdak bun sin sering nilai juisim kabu politik nak kawai ke puas por tingpu ke jika pat si am kalau bas subhas apa dak uburam ngai bag ubun man hakinik si badap don wi rong ba ong ba pi ke jinglong kasih ke jongi ki jumlin non bam armaloy ki jumlin non bam armaloy sa sam roy seni roy sendor ipik armaloy teng ong ngasu ayu teng kunusa dalam kabala ngai fitang kum kawai kan usar ada kami baru kupa hama ki khon ki kwa kimio ki kwa khao kimio ki kwa dawai bak sistem kimio pitrai kambas kambom banse kam thong yak sap de halor kata ni ong berdalam kepala sanction kerpang siklur tengka seki border area lembagi disi makin implement ni kira sanction bak kata siklur kalau berdalam kepala long ban bu yo mau put mau sam lakman para ruat di JCB hang no bantung put musam kata kalau ke bang ibu padahal juga por ngi kerpa sakar bakat 4 dep uni put musam le no dakakam kisurok kumbakalong ukhao kumbakalong kimyo ai kumbakalong tapo museum kimyo ai kimdani ai te kata kalau gajing ajimut ke bang ibu sa dan ring snow ban wara ni gajing pen kan mau ya pi kinong mi khmat ko ke made ke misi ngabu ni tang kilai ki kimat ki ba wei na kiru crowd ubadi WMLA walang ubala klat no bang kuai dar blai uba Martin M Majau hak snem khat khanda spa nyu fra ulong kum revenue minister ulale light ki kamba hak bide kam khanda kaban kom por ule ya khanduli usai baik itu mau pot caka asam katakan jinglong kum revenue minister hak tu kopor kabari ka sekget podan po punihat wa ada deadline uba Martin M Majau tu kopor ulai weng dal dia kum minister berkabalai notify ya kami kelialan ang revenue katu represent ak kitu kita gila tri bentar ke bawa moten macam ulale kapo pala kalau ulong mistar tang khat lai benai ulala ban le kin kikam tetap ngabu hang nikum kecing kentu ya ki MND ki mesti ki bang akwa ban in nang ni sakmat bangi snow konsen bas snow ket kiana tak rib je bereu tang ko kan usang ai ki MND ki mesti ngakwa ban pani ba pan mana UMLA ba asi pholak ya ki hima khairem bansi imoput musam penbana ki MDC ban ai sanlak hima khairem bansi imoput musam aku apa kin ira kap penbana UMLA si pholak ki hima melim ki hima nong khlau hima soyong hima jirang bat ki ki hima beran betu khu put sam kina mor si pholak kum kadak bakin imop ki trekam kata kalong ka jikwa aja kum kasur jong pai ba kabagi kuat bagi MNA mentakin pen ira dekat kamu hakabai dai putusam kat pempat la pun penbaik ikdiki berkhoi tak ada hukum kadak kabangi pen i nakasur supaya ba habangi layo panwan ni kejat siapa mujam kabha por labang pelot nakaliang supaya ba hadir bangi ngim la asya habangi ira jok hikmat bat bopli mudut ni pus elektrik ya jok asam ni kimi olak ndani kasurok dan dan kita kata kacing tiplam kamsa ingi kum kirurang ba ang ilera hitos ni ban pan Indonesia kamat habang ilek yang tu bom he sutang tak aktif tinggal ikut ban aisan po hoja ban sna itu pungum lasiu di kemasi ki blang tu ban sna itu tinggal kami nanti ban semat kino alam ba per kin pen i kata kasur tak balik di kam nang di semat kan bopala jing berpau yang siang pelot lagi jai jumut kawan ni kusuk kecing pas em kalong bau ngayro em kum kalong matang sutana hak jing dan lang jiba paidang kum kabinet minister em uang ba nang lai sakmat ailam iki feedback na kalian speak sur pada kai ka bangi de benle la da khade kidu kidu bentaro esikidan ba kam lo confidential absolutely him long pan itu dan hai ukwa i feedback jangi bangi nang ai ngindang ai su na pos ka por nomor uru dan ni kamsi ban pendep ya kan ya kata kalau ketong ka juga nomor ngilong ba pin rakelan ai kata ka san posna madam la ban pendep ni kumbaga government fundia kelakwa ban pendep ya kan ya tak ada ngibu tu ukwa extradition ji bu ni benta la kalau hikot islah la kalau ki benta bu kita kalau si kos hi ong ba kat makadang ya ni kam mat mbek ni put sam de hem lagi kam menroy ha he
Hem kampanye buat musim buat aji ada jadi beri masa tahan pun. Ngila dah, ngila dah. Kin ai kam penroi, hakapor bagi ai kam penroi buat uni mau put mau sam lu apa boleh tung ngila tho hakatukai ka sememerdom ke jingi ba unpa rangkat produksi rangkat SP. Dengan ai buat kila jingi dah biang ibri ke jingi. Nomor kumba kalong dah ka buburom. Ngi kami seram ke seluruh ki amade ban yeng hapok khamat. Juput. Karena kalan ke seluruh. Juput ki bantan is ki syanyon. Nek bal khampalat daingi pok kami khalia tak ada ngi bur ke jigar pat haka jing tho ngi om ba pha rangkat bu SP ring bau du si bat ai ki jinga dai